زول في اللون مازال نتكمل عند المسلاية بثوغي تكي غضغاني كل شيء قبليا لدغا أزماز نع البونسيكي نواش الأربع نثيرة ديت من غيوث جمال بن إسماعيل إغسانيس دي تالويث نبودي كي كامسلاي كريم مغنسن مشى ثوغان نروح يون الازهر بالسادية انسان يمنع شكون يولد كاين الفاط اللي تسيلين دي تموثن يقبليا نساولاس ايوا كني اغدي في كتاب غليس غفوز مازاكي ديال مزيان الله بنا ثلاث نسين الازهر ازول فلاك. زول فلاون زول هذا رشيد زول كويم سفيدن تزوار هذيك دينا ثاني ميرث مي اختك ذا صواب ميال تيكلت شاك فوا parmi les uniques télévisions ولا تاك ميكرو ينسك يمذانا يمي صوت نسن ويصوت راه السلن وياض ونسارا ما تقمو تيمغور نيك واياكي. ثان ميرت الزهر هذا الوجه نكني قارن الزهر ويفن كشيني تلاد ديال ويقاد نقال لاد الحرس في اللسن وكني تكشف من الحبس مشى ثورض ثورة قليك دي بارانت مثنية قبيليين او يفن تفكير كشيني تمغليك غافوز مازاكي نير مزيان نواناش بناتي مسببا ثمن غيوث جمال بن اسماعيل اقصانيس دي تلويث. دونك افواد الحق السنه شاكيه نضارب انا ثلاثه نمي سبب انت من غايه جمال بن اسماعيل بغا دينا ثورة هكا لان مجال إمياثن إمغنسن تقشيشين تلاوين ذي رقازن دراج إكسعشين الحرس ذا مقران كثورة لان العباد فاني خام ننسن سعنا راه كونتاكت واشولي ننسن لان العباد سعيشين اون ميزير توتال لان العباد كي سون روتروفي دي اسكلاف au sein des dans les mains d'autres personnes parce que ça rentre باللي il y a une misère vraiment silencieuse ici à Chineka et les militants dans la situation actuelle. لا لا دغا Après, لا دغا لا دغا ما غنسيش نغنى في ثيمون انت تموت القبايل هكا. oui, ماشي كان تيمون انت ما غنس تقبيلي سوماثا خاطر تيمون انتهت c'est une option politique parmi d'autres guillernes, l'un d'autres opinions, d'autres militants qui défendent d'autres options politiques, mais ils sont réprimés. Assegui, ce n'est pas le militant indépendantiste, entre guillemets, qui est visé, mais plutôt c'est une identité, une vision de voir le monde qui est visée pour une éventuelle éradication. Je ne sais pas d'où le registre mais bon, peut-être qu'on va en parler de ça une autre fois. فوالا اوكي تنمير. أتفكر كان مذيع ندمم يونم سفيان نورمالمون يقرانا ثلاثة وسنس قمدي با هكا. جونو بقشيش دايور مصوض اسلام تسعة زوخ تاس اسمي شمارس دويت نسا غينو فيها سيتي parmi les modèles بسمغنس مي دي دروا de l'homme d'une manière générale يبوي قريب 30 سكواسن ديال الحبس ديال بويو et pourtant il est né autonomiste il est indépendantiste il n'y a rien du tout. Donc, c'est pour te dire que l'île Vatal il visait pratiquement tout ce qui est Kabyle. اوكي. Douala, l'épisode de l'Arba, bon, il y a un enchaînement. D'abord, parce qu'ils ont essayé d'imbriquer beaucoup d'événements en parallèle, en même temps, y compris les feux de forêt, l'intelligence avec l'étranger et, et, et l'assassinat de Jamal Ben Ismail, c'est comme un troisième élément. Après, il suffit que le principe principal. Or que au départ, c'était feu de forêt, assassinat de Jamal Ben Ismail et intelligence avec l'étranger. Ils ont écarté l'intelligence avec l'étranger. Ni le Maroc ni l'Israël ne sont cités dans le procès, ni les feux de forêt d'ailleurs ne sont cités dans le procès. Il y Jamal Ben Ismail. Bon, le 9 août, et il commence une feu de forêt. Il y a le directeur de la conservation des forêts qui a fait directement une déclaration sans même qu'il y ait une enquête préalable sur le terrain. Il a fait une déclaration disant que les feuilles sont d'origine criminelle. وقيل انا الزهر وهذا تبون عبد المجيد اسل وين يا وشي ون الجزائر
يناد نشتكي، يعني يناد بلي في ستين. par la suite il a choisi après l'assassinat de Jamal Ben Smaïd, etc. Il y avait qu'une semaine après, si je me souviens bien, il a fait une intervention, le président actuel d'Algérie, entre guillemets. Il a fait une intervention, il a mais sur la jeunesse, parce qu'on doit faire une rétrospective هكا. des éléments. باش كنا في نقاس لا responsabilité de tout un chacun. هكا. هناك le directeur de la conservation des forêts Tizi Ouzou, il a fait une déclaration disant comme quoi les feuilles sont d'origine criminelle sans qu'il y ait une enquête. Alors, moi qui est spécialiste dans l'écologie et la foresterie, Zara Belli, pour faire directement, par exemple, pour se prononcer sur un feu de forêt, il faut d'abord qu'il y ait une enquête. Il faut que des spécialistes se déplacent sur le terrain, récoltent suffisamment d'indices, et après analyse au laboratoire, on va situer les responsabilités. Mais bon, hermétique, donc évidemment, c'est pas, on va pas, c'est pas un élément dans le régime, un comité d'État qui va accuser l'État lui-même, comme quoi donc je savais comme quoi ils vont essayer de la guerre et l'opposition. Et qui la tête du Turc, Emirni, c'était le militant Kabyle. Donc après ils ont commencé, ils ont commencé une propagande sur les réseaux sociaux. C'était un conditionnement de la psychologie c'était un conditionnement auparavant, comme quoi il y a eu une automobile, un véhicule non immatriculé, il y a d'abord des éléments sargaïens. C'était le 10 matin, le 10 août matin, fera d'une propagande dans ce sens. Et la force de la propagande c'était une force qui n'est pas dans les mains de toute opposition politique. Grâce à les outils, si servent l'Internet, mais pas avec cette force-là. Donc, vers le 11 août, donc les gens, dans leur esprit, comme quoi il y a des véhicules non immatriculés, تروحون تصرغاين تسقين. Après, il se trouve que dès l'arbre, vous allez est-ce qu'il y a une manipulation, etc. Enfin, de quelqu'un, ou mille secondes, comme quoi il sort il d'abord d'un véhicule non immatriculé, il sort après, et pour comprendre un petit peu la psychologie des foules, je vous renvoie vers le livre de Gustave Le Bon, et Gouren, les foules, comment elles se comportent, comment elles ont une pensée binaire, comment elle peut passer de l'absurde, de quelque chose d'horrible vers quelque chose d'extraordinaire. Donc, je vous invite à lire le livre. الزا كان واش وين كان باش كاين هاد السميثيان وكادي دي توالي كيوتاك ذاك كان انشتكين في كياس حريش مقا نكيد كما لا ماري دي دويلت كريتيكا نهضر في لا بسيكولوجي دي فول لا دغا امبارو يا دو ذاك كي نفكياس حريش مقا دي دويلين تي كيو 5 كمل والي. Donc, بلا ما نوالديه شو هلاقي فابرا ذاك الدنيا لاني مغنسن لان دي citoyens, je dirais pas مغنسن, des citoyens qui n'étaient même pas sur les lieux, ils les ont accusés comme quoi les instigateurs de Shoah. Moi-même, je suis témoin avec des personnes qui n'étaient pas sur les lieux. L'un ailleurs, notamment Yassine Drissi, il était à 500 km, voire plus, du lieu. Après, du jour au lendemain, il se retrouve comme étant l'instigateur principal de tout, le lynchage, les incendies, etc. Il a Youssef Gdesh aussi, il n'était pas sur les lieux. Il a Mohamed Al-Askari Al-Fakhouch, il n'était pas sur les lieux. Il a Azwa Hajjaz, il n'était pas sur les lieux. Comment c'est qu'on il a Sifax Mamo aussi. Regardez, c'est des jeunes. Je sais bien. ماشي Il n'y avait pas ماشي صاحب بيو. exactement. C'est Diono Nazor. Et il fait un travail exceptionnel. Après, du jour au lendemain, c'est un crime horrible à Mina.
تنمية الزهر في تناقي تاكيد فكير ويفان تو غنزر كتشيني ستيما ذي كان دي سلي ضيميغن مد ضغط تواغينا كي كتشيني دميس نتوعفان يقام شطح الله ربع نثيرة ويفان غادي تشيني كيس الليض يميغن. يمكن لي داير ولاد يمكن لي ابري لاريستاسيون بوعزيز شبيب وكذا لي بارمي لي جون وكذا سي ليجيتيم وكذا باسكو جو كونسيدير بلي وسعوج من لنا ديش مع الحبس. Voilà, donc je savais pertinemment que je serais parmi les gens cités, les prétendants à la prison. Donc, كاكو دياسين نروح ensemble. نتراجعوا دورتنا ديال باش نركب حتى في الوقت نروح. ابري سقمي ولا ذاك المولود حمراني عدى ديال الايروبور ساعه شوطو سيرم ذاك نولان كذا عدى ديال الايروبور دغاسا ولا عيون ذا ناس يحصلوا لنا ساسا ولا ناس يا كيف كان وطروا على تحرق انكوالا اون اتوندون هذا ديال الدور نعشو ابري الحق دار تدار في هذا ابري اون جورني ابري وفي هذا الشهر تبدا تمس لان كنا وكذا الغاشين تزال ياكل لي فيلاجوا باش نسقسي تمس tout en sachant بلي سي nos moyens ils sont minimes l'impact ça ils sont pratiquement insignifiants faut سقسي تمس نروحوا نسوي شي طوين ضل البالات باش نسقسي تمس et c'est quelque chose qui nous a horrifié personnellement j'ai gardé un traumatisme chez suite au feu de forêt. Après, il y avait l'incident, le meurtre de Jamal Ben Ismail qui s'est produit. Donc, ça nous a horrifiés. Après, quelques jours après, on accusé d'une chronique Saran. Bon, qui, personnellement, je n'étais pas accusé, mais des gens avec qui j'étais en contact, c'est des amis qui Adla, etc. Je les vois condamnés pour chasser. C'est invraisemblable. دونك تشيني غالزهر في الذين هي دونك ابري تفكير ميكانيكي وكذا راح ندير فلوكين منقر Voilà, الحركه تو غالدون exactement. ابري كي بوسان من بعدك فولا بلي لاش السيرم شكون ثيمس ماشي داينا يسقسي بنادم كانت لي مويان دبور البلاط شكون اللي فيغي بو كذا بغانا تصغرن الا اوكا فين يسات موت القبائل دلالا اشو تخمض من بعدك تنولض J'étais bon, c'était comme tout militant actuel, comme tout militant, j'avais pas les moyens, ni psychologiques, ni etc. Et puis, il y avait une propagande aussi qui me visait personnellement. Il y avait des gens, l'un qui me donnait des rois qui disaient, "Ani mazalou karfidna là." Comme si mais là, ça va le soulager. Après, il y a des questionnements qui commençaient à se poser autour de moi. Ah, il y a vous me comprenez? Alors que moi, un kinestime dit, ou Ghana, mais tu m'as pas de Ghana, Ghana dans 5 maisons différentes. Personne n'a rien de ça. J'étais constamment sur mes gardes. Ça veut dire Ghana en attendant de faire une solution. Cette fois, c'est c'est la misère. En 2 mois, c'est plus de 10 kilos ici, dans ça, à cause du stress. Sachant que à date, c'est l'épisode l'affaire de la mosquée de Ouavan. Donc, j'avais vécu un stress énorme à cause de جوستو ça. هاد نسميتي لا فاني لا موسكيلات وعفان وكذلك شفان كي تولي انت كي 5 نسعدات سيد نسعدات لزر بالسادي مسلايد فلاس تضغط ينايا عندها يقوم مسلاي فلاس اكيد تولي ثوني وين كي وكذلك شفان مسلايد فلاس كمل الاولي. Après, vers le 4 avril 2021, convoqué dans la brigade Ncheraga, la brigade gendarmerie Ncheraga. Donc, là, parce que pour moi, 4 افريل 21 لاني 21. 2021, ouais. اوكي. Donc, c'était apparemment pour situer lequel est l'administrateur de la page laquelle. Ça là comment ils se sont remontés à moi. D'abord convoqué de Mouloud Hamrani, après on a convoqué de Kenya. Et dans mon esprit, nous de Soualar aussi, mais la brigade Charaga. Et par la suite, vers le mois de mai, ils ont déclaré comme quoi le Maquis comme une organisation terroriste. Et j'ai compris que toute personne,
Ils sont soit des liens, soit un passé, une sympathie envers un mouvement, la mouvance d'une manière générale, parce que ce n'était pas que le MAC qui était visé. نوالا يعني ميم ار بي كا اكال Personne n'était parlé. URK ياك سكيبوني تشد قبايليت دون فاسون سو اوتونوميست نا انديبوندونتيست نا فيدراليست نا مي هو يتواحوزا وكاين النتيجه شحال انت كالت. D'ailleurs, si on analyse un petit peu, il y avait plusieurs digues. Après, à chaque fois, il y a une digue, où il y a des sont actuellement, l'URCD, de l'UFFS, leurs militants, ils sont dans notre position en 2017. Mais لو كان par exemple la première digue نيوث غلارة, parce que c'est ce que je disais aux militants émerniens, Ahmed, militants du RCD, les militants du FFS, y compris les militants du RPK, Karas, nous sommes la jeunesse, nous avons une certaine capacité d'encaisser, donc nous sommes votre pare-choc. Pendant que nous encaissons la répression, essayez d'arracher les choses pour la Kabylie. Mais tiens, essayez d'arracher les choses. La question qui se pose pour moi, ce n'est pas quelle est l'option, la meilleure option politique pour la Kabylie, mais quelle est la meilleure option qui permet de la perpétuité de notre langue et de notre culture. Et à travers le temps. Après, peu importe chacun dans son parti politique, dans sa mouvance, etc., essaye d'arracher les choses. Et maintenant, nous avons, j'étais capable d'encaisser. Puis les couilles n'étaient pas vraiment au جهدناها شوية. Ça n'a pas sport c'est ou sakarité, mais rien de grave par rapport à ce que nous voyons. Après, à partir du moment du SMI, ils ont fini avec la mouvance souverainiste kabyle et ils ont commencé à s'attaquer à d'autres. Ils s'attaquent au comité de village, à toute voix discordante qui n'arrange pas l'agenda du régime actuel. ما بروجي زيرو كابيل تيلاوت يعني بغانا ديك السنيه كواني لان ذيك السريحه قباليت وين كتنافسو ثلاث افوس في نوزلس تو ثلاث النار اي دوفيان غورسن بوتونسيالمون دونجورو غاس وين بغانا هادي بدل الجزائر سود ما في ديرالي عندها تموت القبايل تفهم كانيس كي تقرا يالتي كانت وكي نهار كان الزهر. Personnellement, j'étais visé personnellement par les éléments du projet Zéro Kabyle, y compris les avocats qui ont assisté au congrès à Mostaganem. Ils m'ont visé. Et en déposant plainte contre ma personne suite à l'affaire de la mosquée. Donc, il y avait une députée que je ne me rappelle pas de son nom. Et c'est le même groupe d'avocats, Igartakin Nordine Hamouda en justice, le même groupe d'avocats, Igartakin Saïd Jabel Khair en justice, et qui m'ont visé aussi, ils ont soulevé une affaire contre moi. D'ailleurs, la publication, elle est encore dans le mur, l'avocate nègre, l'affaire contre ma personne. Pour te dire, Belek, dans tout l'écosystème kabyle, la militance, je suis un epsilon, mais rien n'empêche, ils m'ont visé. Pour renforcer le projet Zéro Kabyle. اصلا ولا شق قبايلي كيفيد نا تيلاوت وزعما الا وني صافي دانوض الزا كي تقطع فلاس. بغيت الدنيا بلي هكا تيواشوليني محبس لا تغاوي الأربعة نثيرة عايشين الحفظ القرآن الطاس قلمزانيك جان تلاوين نستاذي قبل هذيك من الحبس ثورة راون سنة هاد ساعة عامين الطاس انتي ماثلين وساعنا راه ميم با اي النساء خلصن الترونسبور باش هاد روحن ثورة ثورة لي ريسبونسابل دو كريم لي فيريتابل ريسبونسابل normalement il faut qu'il y ait une véritable justice pour les juger.
كاين شو اسمه قولها لي زينوسونير إمي بوين عرضنا سنعرقن سنسلسل تشاشي pour une certaine rentabilité politique de la part des auteurs. وتسنات بغا دينا إما ناس مثلا وقاد يسمح سنسن مدن تمورت القبائل إلا قاد زرعنا سير إلا قاد يلو سيرم هات ماشي كان ذاين نبغى كان هاد يضرون مي زرا بلي جامي جامي تقيم كان هكا كن يبغوا يوظف فيا قراريس ديالي واس. هكا ماشي كي كتقيم دي حاله ولا شي كاين البطل اللي ذو من زغوين تنسى سومتا الزواق الا غير فغد ديال بول واش لين لا انا تيغتنا اخ من يوث نتيجا وثوسانا كي يسدونا هكا زعما لا زعما تهضر. Bon, c'est l'air vaguement, mais là, c'est une très bonne initiative, au moins devant la justice, parce que quand même, ils méritent, même les responsables du crime, ils méritent à ce qu'il y ait une justice. Il ne faut pas qu'il y ait une justice collective. Jamais, jamais, ça va faire à travers le monde. On va juger un groupe. Non, non, chacun, on va situer quelle est sa responsabilité. Chacun, on va situer la responsabilité. Après, tu ne peux pas condamner plus de 30 personnes à mort. Bon, je ne suis pas spécialiste en droit, mais Maras, là, les spécialistes du droit, il y a qui sont complices du crime. C'est celui qui a apporté le coup fatal. Mais je ne vais pas faire une enquête parce que c'est les vidéos de Fadah. Mais au moins, sur le lieu du crime, il ne faut pas qu'on le condamne. كان يسموني يدودرا ام يوسف قداش ام الفاخوش محمد العسكري ام ياسين الشاك ام ازواو حجاز وكذا ولا شيء نقول كان صفاكس مامو aussi normalement condamné 20 ans de prison non la question qu'un condamnation politique en même temps il a toujours droit là c'est un procès politique أكن condamné par une décision politique ضرب لي أزكاس نتاعها par une décision politique. تنميرتي كالزهر ميد فكر يبقى تنقيتيني كيف انك دي ضغان اي وين شكل مزيان النار الاربعه نثيرة تنمير دراشيت هات انا كيعرف كذا الصوالين سمعت ان جوجي المومون امبورتان كان تيمونياج اوسي مشى المضبوط زمراد هضره غامش اوكي باسكو كا اخر nous considérons بلي ما تشاكو لي زانفورماسيون الى قات نتيدنيا on va y aller au fur et à mesure selon ادياس واسندا لزهر بسادير ادي حكومه كي دير ولا شويه بان كاين مزيان كي كيديروا ولا نسيت موت ياسن لزهر بسادير تيدي حكومه هذا كي تيدينا ماشي تورا ادي تواسيس تيدي حكوم وماشي حاجه نتا تصدنا ويتينا وين يظن ماشي لزهر يعني ادنو غونس ميلا الا الديفلوبمون نا ان كاديرون اسيا غرزات اسيا دينا ودينير قيمه ذي ثالوث تنميرتك هذا رشيد تنميرتك كلاس